Abusnia aha attention TV so mo akwaba e baso na dani dano na attention TV ye wo dwumako bi na wo so yesna dani da betena ase a ase na be hye dwumade no ase na ye bobu dewro de kire se oye foundation of the host wo se woni woni bia ajanka mobrowa ehosia kuna fo eni kunani woni bia eni so etutu wona wada abontini na no wada so ye wo emwa enu nti wa opese wo boa no ene too late se wo de wo boa e ba bedom no na Ebusia Foundation American no waseni ene Queen Vasty Foundation na ye kire wo se esno YouTube and data sort ana esanso esno abonchine na kire se adanchine no enu nti ye kire wo se Queen Vasty Foundation YouTube data sort enu nti no na wado ntoma ababone dia no dani da ya yesra wo say me pacho ope foundation ba so na se de na Queen Vasty Foundation na me bode na me number ato ho say 054 8302985 054 8302985 na ene ya basa ye betro say se na bidi kan kaye no esno apotro edesno owoti no ye kire wo say Queen Vasty ne obeka ana wodi so enye ne won kan ana wodi so ne waka na wo se obeye eno ana wodi so na ode ba ya wo se ono so fa embo ne foundation no eno ana wo ye Queen Vasty abayibo a won sheda enyi ya owo ebusia tese waware na owo ebusia oye mother osanso sof mame wo God's Revelation Ministry Queen Vasty enye ne ana wo start foundation no se uswa ne mai wa bremu ana na wo ye foundation we enti Ghana before bebre kasa se Ghana ye de no Queen Vasty de se Ghana ye de now so wona wonya bi enni no be na Queen Vasty so apwa wo enti Ghana ye de enti ana ya Queen Vasty se wo de ya bra na be boa no na Queen Vasty apro abo ade bia wo bo no ene de attention TV ye fato ye ho se de bia ye bo wodjuma hu de bro e de ma wo no wo se de bia ye wo se ye hu se djuma na ye bo hu de bro no ye adwuma anas enye adwuma eno nti attention TV fato ye ho se ye be de Queen Vasty e chief se bia on do so dane da o ya ye de na ye de no so ye studio ha ebia wo a wutie me na wo sende wa ye de e de komo Queen Vasty na ebia wo hwe anim se mami kura wa ye de anase wo nye ye wa ye eso de bia attention TV fo ebonidi eno nti ana ma wo ho se nde ye jaye bibia ho ekodi Queen Vasty Foundation echi ama ye hu se ayampa ye de Queen Vasty Foundation echi ma ye so no de wo ye ne de abayiwa so no an hu sisi no so we enye nukunu cross so nam kromo sambenya obema fofra sa afre enu nti abusia ye di nachi ende na enye adwane ketoa emu nsa emu nsuo emu sika chese enyoma no edos papa epaye na we ana Queen Vasty apra ba wo bono ne de se de bi odukomapunafo ono ni bia janka ni mobrowa enso enne Ghana memu hase no yenim se ye wo efie mienu ye wankasa wo fie a wote any prisons and it's prisons hono mono na wo ntende wo kase ye na ye de ye ho ene wona wo prison no line tinya bi ana eda ye ni wo ntem etise ahoma ye de pamade tese wodo se etiquette message se any small thing it's me ma wo eco prison na we Queen Vasty ni eco chiremo Nsawam prisons busia aho ana Queen Vasty na ye dia enada okoye ye edema a prison for na wokoye na prison for energy papa wo kire wonani so prison officers ehu se abayiwa pa na wodi we bi esi wani so mmerwa fokra wo sika kra be edan makra no wo fa nya bi say enti woni so ende prison for omoni ade ne nya mo ketwa emu frada se emu chicken and bowl tie ene ebusia Queen Vasty ni na ni say ye kire wo se ye betema ha na ye Queen Vasty din se so na sena enya adeketua bi anase enye se ye betema se send wusika ema Queen Vasty no fa nkwohye ne osakese o fa nkwoto boutique intare da bi onu da ye onu kwa odwen afoforo ho esna onu kasa no ho na asem onu kasa ekan ma ne ye mede ene se se wakoye of my media na me so mpa no enye ne se de bia wo boduku na waka wano lipstick ene kwaje mic anyum na woto ene na ne se obedo nipa odi nipa bebe ho o sanso ba ya ye de akoma wona wani bi ebusia
Yanko na yanko shebra Queen Vasty Foundation. Odi na ye de e come prison for eneda. I will tell you that. I will tell you. Know how to pick the whole facility. Yes. Why? We are picking. One of you coming. One, two. This way, we can't do interview. Don't look up when I talk about it. Good afternoon, Okay, so please, what are you to tell Queen Vasty Foundation for bringing this thing? Okay, first and foremost, we thank God Almighty for bringing you here safely for us, and then on behalf of the Ghana Prison Service, the inmates as well, the condemned prisoners especially that these gifts are for, we say God bless you. Amen. And then we thank you very much for thinking about our brothers and sisters that are also here, because I think it's biblical that Jesus Christ once said, when I was in prison, he didn't feed me. So this time around, for remembering us and coming here alone, we say God bless you. And then whatever reason and whatever purpose for which that you want to achieve, that you brought this to us, may the God Almighty himself bless it and then make it a fruitful for us. We are very grateful for the gift. Queen Vasty, but I been and the about condemned prison, Hanum say. I could say that semi-chair for you answer. Oh, says here, can I miss some papa? Then I miss some papa, you'll be a star in Crawford. Okay, my dad prison, you see, for name. I must say, your Mukuma Wuno. Until me first I made the Cassia to my comma say, that was Uncle for because yeah, Google fear dear Diana, Papa, more dear Sabby, and any man or when you be decent, and I was some drum home. And near bear my chair, but so Queen Vasty and sing. A man they decide to make it. Over condemn Hanum say, sign of what you will. Oh, my Jimmy feels in fact. Officers Nibi, enemy come again, my dear, come, am I near judge? Say, Debbie, are you ready to come here? Okay, and let's say your coins are nearby a Samson wedding come on. Okay, may I say, please. Me just say one kasa what should be and no say no what je say but na hanom na ye Queen Vasty dey anya say yanum ana atoso ana ya pay nkrofo e chicken about tie biawe ana na say be bo apo ana say ye wasanda bi Queen Vasty Foundation e foundation o ti ase te say abrewa we di 122 a store pro nya na anyo bewu ope 150 ansa na bewu sa ana Queen Vasty Foundation so e ti ase obommode onukwa de o te say Bible te say o da enjum so eda enetime pa chow me faso so e dey catch us e bi opa ye dey bi e dey aye wona woni pietan kama braba foundation be na collabo Queen Vasty so e available ebusia attention TV eso eni na make out there your Facebook, YouTube, Twitter
okoya attention Tvgh opese ebo adwuma ho so dawo se na ye ba Queen Vasty ho dawo edema wo dia ene me ba to eno so fa numbers no school e wo down for baako na wo ne marketing department no edwetwe enkomo makra me das